No, amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel hey ya namuntlha of course hi ta hi khelo la hi Gagashi loyi hi nga ta hi khe n'wi linka na Boy Sevenza ya as a reference ni mi nyiketa context movha wa Boy Sevenza wa ha ku hisiwa na video yi kola ka channel wa ha ku hisiwa content ya ha hisa ku hisa a ha ku hiseriwa hi recordini yi kola ka channel la and stuff like that koka a hi nga yi vekelangi during the day mara mi ku tlhela mi yi vona during the day ku yi ve yi va xinjhani movha ya yena ya during the day le yi ndlise leswi mara munhu wa tima u na mona munhu wa tima u na mona mara munhu wa tima u na mona shem munhu wa tima u na mona and stuff like that so Boy Sevenza are live ne so leswi nga endla ku Gagashi za request ni nga swi kombisa so indirectly song so inani Boy Sevenza khavula hi movha ya yena ku hisiwa ka wona i kombise in a way yo i hola vana vanhu va few la nga referensa yona i Gagashi kokwani Fonyonyo Agiazo i tema na Gogolelo na manager vanhu lava nga va referensa la la ka live la i hola vana vanhu va few se va na ti-problem ta yini na yena leswi a nga swi kombisa which means indirectly so a zama ku va ku hinta ku maybe one of them ku nga ku ri na loyi a nga va involved eka ku hisiwa ka movha wa yena hi ku yena i kombisa ku i bifa vanhu va few so hi swin'wana swa swilo leswi mi nga ta mi kha mi swi twa ka live swi kha swi ahluriwa ku nga ku ri ntiyiso or kanjhani so Gagashi ivi ya a request a nghena no mi nyika context let's go ni vona Gagashi la munhu n'wi nghenisa hi loyi Gagashi munhu n'wi nghenisa se khale munhu n'wi nghenisa u ta vula a ni se vona kinga mi and stuff like that ya swa ku ni nge react guys sound ya live lelo kha ni yingisela yi nga ri kahle ku so nkarhi wun'we mi kuma ku loko ni swi chela ndzeni ka laptop ivi ti-sound leti nga vi kahle so ni ta yi cherisa swi nga xiswona that's why nkarhi wun'wana ya swi ta va kahle that way let's go munhu n'wi nghenisa u ta vula a ni se vona kinga mi hi vo Gagashi loyi munhu n'wi nghenisa Gagashi Sure, Sevenza. Top 3. Yeah, man. I can't remember going to say that, no. So, but you don't know concern where every time look uhlangana na khombo why you washa vitram every time look uhlangana na khombo washa vitram kasi mina oni every time look wana issues to ka no listen ani mina ni khama swin'wana kuma mpala la ya rata mavalo Palala. Come on. Okay. Inside la Sevenza. No, Ningse. Ni na problem ya ku ri we. Every time loko hlangana tissues ta we. Uya hoxa vitrame. Every time hoxa vitrame. Uku miyena ni vulavula. Ni ki chance ni heta. Uni bife ko tala ngopfu ni nga ni miyela a ni tshama ni intwa ni hlamula nchumu kumbe ni ku comment or anything mara loko ki endla swa wena i hlangana ti-issues ta wena i wisa vito ra mehe why i fanele i hoxa vito ra mehe I think wo fanele hlamusela ku why i hoxa vito ra mehe ambe ku ta joroleta n'wina na a ni hoxa swin'wana n'wini mi kwatile na hi mhaka ku ri no byela misele wa rasa byela misele wa rasa lexi ni manyana a hunguta laha a ni ku twi kahle ni manyana a hunguta nyana moti byela moti hunguta nyana okay sharp ni ku tsala question ni Sevenza where every time one before swi biwa ku bife so mara every time u hlangana ti-issues ta wena ti hlanganaku na toho u hoxa vito ra mehe so na ta tiva ku why i fanele hoxa vito ra mehe Hey, papore sa vanhu fane. Aye. Yeah.
Gosh, one side, oh shit. No. Irin sa to away. Now we're married to Lamo. Okay, seven. Seven. Mama It's a Mari- question. Every time look, we uhlangana na swiyimo swa we o xavitira me. Why u fanele u xavitira me? He mhaka n'wina na n'wina mi va mi kha mi hi giga ka swilo leswi mi swi vulavulaka mi ta hi thoroleka. A ni n'wi mi ri no mi ta hi Hi thoroleka. mhaka kwini? A ni mi ri mi ta hi kuma na loko n'wina mi kha A mi ni languta twisisi. tibizi mi ri mi ta hi kuma. Ni vule rini ni ku ni ta ku kuma? He masipala na ambulangi na masipala. Yeah? Ambulanga mi Ni vule rini ku ni ta ku kuma? Na ta ku ni vule rini ku ni ta ku kuma? Oh! Mari boy 7. Wa vulavula swilo leswi mina we nga lo vulavula hi ri vambirhi ehansi. Ni vula i ti 17. So a ni byeli swo swa khale kasi we swi londla swin'wanyana swa ku va u tiva ku swa ni kwatisa me. Na vanhu vo tala be. A vi nga holovi na vanhu vo tala. A wu ni yingiseli. Na u ta vuta la. No question ya me i ku kasi we i londla yini xa ku i tiva ku me ni swi ni kwatsini i ndle yini we? A ku ri timhaka ta mutswari a ni swi tivi sweswiwani mi nga mi kwatiwi a ni ku na ku nkarhi wun'wani sweswiwani mha ni tika n'wina ende n'wi mi na problem kumbexani yima na philani sweswiwani. Se ni nga va na problem ya ku i yima kwini? Ivi swi ni pfuna yini sweswo ni ta vula ku Swi tele loko kumbe swi ni nga tiva la vona boy Sebenza loko we ku ri ku yima na munhu kwalani me swi ni benefita yini ni loser yini? u ri n'wina mi lava ku ni dlaya a na nga jikajikangi mi zaluyena na. I vule rini? A mi yingiseli. Hayi a ni nga twisisi swona swa ti-TikTok. Oh hi vada ka ti-video ku ri no a mi. I rini mina na ku dlaya we? For what reasons? Ni n'wi byele rini? I think at some point maybe I should lay bon. Kumbe ni ya pfula case ya ku we i ri philani a ri mhana ta ku dlaya ni vona nga ku swi nga swi antswa kumbe. Swi kahle na swona sweswo hi mhaka a ni na xaniseka and a ni holovi na vanhu vo tala mina ni holova na n'wina hi ku n'wi mi tlangi voice note ya mina mi i holova na me hi lamba mana ni swi twisisi we i holova na me ni nga ri ku holoveni na wena why i fanele holova na me? Maphorisa ma tshembeliwa hi maphorisa ku tlula ku vulavula swilo swa live wa mina ni kha ni hiseliwa timovha ni kha ni kutuziwa ni nga yi emaphoriseni. Mina wa A swi dyondza maphorisa. mina wa hi a ni ri laha South Africa va ri loko munhu a onheriwile a nga fanelanga a yingisela bo Sebenza loko munhu a onheriwile a nga vi clever ya ku va a retaliate la misaveni ku na nawu so nawu ni twisela ku nkarhi wun'wani maybe na wo hoxe kumbe wu nga ni pfuna. Hi TikTok loko ku hi tsandzeka ku solver a hi vuyiseni xinawu ka TikTok. Mayi me swa ti-TikTok a ni swi endli so okay loko ku ri ku we swiwani ku ni onheleni mani a ni ta vutisa ku okay mani ni holovi na wena ni kombela i huma ka mehe. Vulavula a ma ni rhandzi mi n'wini. Ma vula sweswi Ku rhandza ku vula njhani boy Sebenza I try to ni vulavula nkarhi va ri ni ringeta ku vulavula na wena nkarhi wo leha ngopfu ni ku kombisa vutomi nga xiswona va ri swi ti komba nga lava ta ni yingisela na problem na swona. Mani teka ya beta na ku twi. Okay masipala a xikhomele ka xona hi solver kambe na n'wi i yini sweswiwani ka nkarhi wa sweswi. Ni na problem ya ku we loko ya ka life i vulavula hi ku ri me ni lava i suspecta mina ka ku yisiwa ka movha wa wena na problem yaleyo. A hi vulangi swona a hi vulangi swona. I vurini a ni ri loko ha sungula life leyi ni ku twini khi vulavula hi swona. Na n'wi se majila a hi swona sweswo ni te vanhu lava ni nga va bifa mina ni tiva ku ri Gagashi kokwani Chauke mfundhisi ya Giyeza Philani maswithu Gagashi i mani hi lava mina va tele vanhu lava nga va bifa we bifa vanhu vo tala. Sebenza i bife vanhu vo tala ngopfu we va ni ku ilana mi tani ku reminder ku i bife vana hamani. na mani i mani loyi U rini? i mani loyi i mani loyi ni nga n'wi bifa. I
ni bife vanhu vo tala va tele va lavaku i bife na Dr. Giligili i bifini na Soli Makamu ngu bifini va tele a ku hlaya vo ku twa ku xona no Soli Makamu biferiwa timhaka ta ku a nga ha interview phorisa ka timhaka ta ku mini khani ni ngheneliwa ni ta dlayiwa u njhani nhlokweni u kahle nhlokweni a nga kahle munhu waloye Giligili yena a nga sola vafundhisi a sola hina vafundhisi na Gogolelo i ngu bifini a nge apostol na Gavaza i ngu bifini bife vanhu vo tala loko na ye a ri mfundhisi a nga bifi timhaka ta apostolo a mi swi twisisi leswi swa vufundhisi n'wina Soli Makamu laha ku nga Nikutwa iko na ku rhamba okay nikutwa iko na Benny Mayengani i ngu bifini we bife vanhu vo tala ngopfu ni ku yini ka Benny Mayengani aredza nikutwa iko na ku rhamba i bifangi na Rifila Boy Rifila Boy a nga bifiwangi Rifila Boy kinga yona i masipalo Rifila Boy va teka swi swa mina va swi mechisa na vanhu ve le Maputo loko va endla tibifi a ni n'wi bifangi munhu waloye okay nikutwa iko na ku rhamba mi tiva swa n'wina ni ku rhambini se rhambiwini mu tani ri ra ni ku rhamba hi ti 5 ta September a Fountains a Pitori i swi twini ya na swi tiva ku va ni rhandza liya vona le hi ti 5 ta ri le hi ti 5 ta ri le hi ti 5 ti ta kha ti gomba ti ta kha ti gomba na khensa masipala ku yi tlimba ya ta rhumela ti-banking details na photo ta kota ku tlhavela leswi ya dyiwa anda senda ndani le ka ina le ka masipala le ta ka ti vuya ti 5 ta ka ti khopana se mi nyikirisa gaza mana hi ti 5 a ku ta tiveka mvuli no na geza masipala ku rhambiwa no hosi i ve na n'wina na geza kwalaho ole sweswo a ku na nchumu ai nchumu mi ta ve manager ya mina ta mi nyika nambara ta manager ma Thomas Paul ta mi nyika tinambara ta manager ta mi ri leyi ti ta vuya ngopfu hi ta yi ri 17 vanhu va ka hina ku ta kha ku tika 17 hayi ku yi tlimba vanhu va ku yi tlimbeli kwini u ta ta ku tliko ti ta vuya ngopfu safe. Because 7.5, it's a little bit of a tight budget. sweswo ndani ri 17 va chuhile se van'wana va chuhile se va freeza van'wana se va free se va a va ha koteki se va lavela ti dlaya nko a gojini loyi wena se u navela ti dlaya ni ta ni pfale stage leyi se va navela ti dlaya xi fikile ni ya le ka Gagman misava jiki ni ta ni ri le ka Gagman swa misava jiki swa misava jiki
ndani le ka gagmele ndani ri 17 vanhu va ka hina le ta ka ti uya ti 5 swa misava jiki swi jiki loyi wena se u chuhile ya u chuhile a nga ha koti nchumu ndani ri ka gagmele ya ndani tshami kwalaya loko xiwe ndani kwa ndhaku va ta hi tlimba swin'we na gagmele loko xiku xa huma hi movha ndzi sala ndhaku ala tlimbiwa mara la ku lava macingelani a ku endliwi nchumu la ku lava macingelana se Team Sevenza mi riyile Team Sevenza mi riyile ke ya mahlweni Team Sevenza mi riyile ya gigini Team Sevenza loyi ya so gigi ya yini leyi a nga vuya rhamba ka yona Boy 7 hi ku tweriwa laha ku na gigi ya Gagashi leyi ta ku hi 5 ta September as mixini wa kona mi ri not under my roof and stuffs yona yi nga n'wi tsakisa swinene Boy 7 and stuff like no kha ni cheka swa tikomba ku si confirm wini laha ti 5 ta September teto as mi swi vona ku na president already yi rhambiwini as mi swi tiva ku mahingana xi pfumeli hansi lexi xi yi tivelanga ku mali hayi nge xi bayizeli xexo mahingana i xi rhambini as mi swi vona kwani ka event ya ti 5 ta September and stuff like that a ni ta vulavula swo tala ku game ke game a ni ta vulavula swo tala about these events a swi ta va interesting mara unfortunately ku hava lexi ni nga ta xi vula about swona hi ku vhele a hi vulavuli hi the other individual hi se mi vona ti-comments tinyama loko u ze i vula vito na delete is better hi ku manager swantswa kwalaho swantswa yeah okay hi leswi Voce matimba swinene xa kusuka xiyanimoya vona vanhu drama DJ kama zingine moja sema katika zingine kwenda kuimba kwa bidho kwa na ngoma challenge kwa country para kamchana kama ukienda zone kwa zingine kama wiki kwato elete mikongo maka tona kaka konzolera funda maria kasi kaka la mpore kwa la George Lugui kwa pesa kwa na hoteli kama iko na fikiri na ka Joseph kwa hata pina na wina itaka na wina eka garwa tali lo kuna wachapi yotali lao la vuelta sul suetete sei la suca e matimba vuciola devo dire ma con sport qua non è quasi e la tira là vai la pino va a trattare fuori